wan pa ini ban penia pi ba kane kadai ka footprint jang uram ha de nak tepat ya pi ada pi kwa ban wan pek ngau ha nak wan nak kane kalenti jang ka thang kharan pak de anda pi la pai hang ne la po nin yak tak apa jaka jangan dia tangkalan pak kawan beriat nak ane kalenti wadan ulu mau pucat ulu mau pucat adian pada nang tu ada puan pai haka poliur sobha daya yat ba tin betut nama da puan daya haka poliur ang ni kalong ka ba betut dena kapat dia pi ba pindawan da sumar ba pikir la karo kamiat di dekat Pak Yapi, Bapindawan, Siawan Bantai jauh ni footprint. Okay. Lada piwan beliat nak like teraru, kadang kalenti nang tu na jan kalenti ke bawan puperi, no asli sarum hendiak pinsa wan ban lap ya kadika footprint. Tambah suwa ba pinlap kadika footprint, kadang kak siat ke bondo hang tai ayu ke pedang, kadai ke pedang siat jong ka umhen ka bahap ha ka area jong ka like ka e kane ka footprint spot there ka hap ha ka area jong ka thangkarang jong kami ka snong thangkarang ka bahap ha in charge jong lang ba snong ang ha ko thangkarang e nakapat na pinangon tikay ani tourist ba kawan hang ni wadya bread jakya wadya le jakha jaknya wadya bread ja ki ai so ha kaya